wagu na de obetie bie ne se amane eboso afo wakasembi sada no bi nso a waredare osikasemu wakasembi dia for mine osikasemu na guta mpanimfo so akasa wo mo chese wo mo strike no a wo mo eba be kono nyese bi asotwen eno mo de brega na fo aban ne se wonam nkronketwa entity musu be mempuntio akona ni mo nyamfo Collins Augustine Intim kane twotwo fo pani abedi eche ma osono ko kwampipi amanjoko na akasa dia fa na mo anensa no a ne nsema wo ka nyina se wo makwan no de obetima che abranche na bono mantamu nananom bambokuo no akwasetena se mfuranifo na watwentem wo munyimwa no nyina emfiri ho na mranche ne maba wo bosome from one baton person aso de atugya se yewura na asante bedi atu any politicians bi o mate asi wo no mo a galamse nti o mo so o mo nsase no abanhwe no ntia wu no anasefo empemaduo no atifie adentini ade SHS4 ena ekoye adwuma chip compounds awodo na Christian Health Association of Ghana mpanimfo ne wo mabunkunta asese omo a wo moboa ma my Ghana yapom de ne ho nsensem ayire nche agira ne naso afutu akode ama abatan a wo moma etworo wase nsɔhwe no se practical fees kebeya wo mo ntua amso awani afufro pin ya kekese ne se kase ababi awo bia na nwumre ye ba ne dia ba besomwo wadwenche ne unsusu esia yen ewo Facebook so wadika ohodom a ye mo akwa abada wase afina nam kwa mu kwa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and YouTube so no so wadika ho ye de wase mo akwa ba afina nam kwa mu kwa Sompa TV odo wadwenche ne unsusu ne mo bia hodom a ye guso a ye be kase ne mamu no a ye bedwam ede amamo yani ayaso manyumre nana ya obo amalibi aboga mene ohini ni amakrancha dazoa sofumame premeni kase bono enie do opama ne ma ban no nyamfa kwaje opon kroma fo ase yere bimra sebedwani no de abetu dwase se de ben no man si kase betumi asodinti America dodase wo pipi mienu abanu di bewure sikase mu ententem na tumi boa mesika no asode agina na wase 750 million US dollars and we Afrima's bank one and a debrayen and a cocoa syndicated loan so 1.3 billion and no see a shanimu why you won't crack na ye pe and then watching us can be to me a hete account sunum and no nam sumo rapper so bria boa while we tari power sikasemu aputokasem yebekasa chartered economist on some patchin komosi way a kwan papa buying nam swa emprempre no e betumi aboa amesika semono Ghana fokomu yen wase na nsan ya encheye ya Bank of Ghana ne aban ne kwatranse ne mamdigu akwa mu bie se Bank of Ghana ya man kwan no no anto o man gold no eno so ya de papa enyem dabia ne ye bebo abayechi na wotweme nu etwam ase na wotwam no me kasa and I was very hard on the government measures aban ne be ya edimpuntuo and I said the steady stabilization ne beba no aban na sha sie etu anamo ne bi one of them any say Bank of Ghana me atss omu beto gold e de egu ho as a reserve eno ye measures ya bema cedi no depreciation na den atoa den etwa na se ebegina ebesoso ano kakra den e de amaye the point number 2 is that abana shall say engage the foreign companies here e wo Ghana ha na mrebia wo mfa so a omu benya no wo mu repatriate na so omu di ko omu mama sika ni binka ha no eno so abana ni omu ye den kasa the point number 3 investor confidence ya na eba fomunti a na ma investors emfa sika nya den emo abana ni mu no abana de niam egugu na kwam a the investor confidence burden ebeba but the most important thing the critical one and say the structure of the economy omaina ye bibia no ye kofefra ma no ne no esesa ban ne ye bibi fa ho se ontimi nya ne sa na se beja ma na yete se Togo de na omu kofa bibia fra ma no ne nanso yentu omu niemanim na yenko ne yenkosi akoma fa so amanage omu free port system na ewo ho na ama omu nieman aye stable no yenko ho ne yenkosua sa de ne nya den emfiri omu ho any all other measures ba kwa me de beka ho the digitization agenda ye man panyini e de
promote a vice president a promote makase ebi mo hyase ano abeso mo kena say ye promote eno so a in the long run ebetim the stabilization kakra ye den abesi dinim ase ne sen kan bia no Ghana for prefer say bekuta ye sidi no ewe ye nsem anase bekuta dollar na ewe ye nsem nti na mi wo 10 cedis a na me de akoto $1 e de abeto ba se koba na se economy ni eye digital ye bibia ye to bia na ye turn online through card ye hold the physical money na ebema the perception say men koto physical sika no e me hold no wo dem say de be ya ne bo koso amekọ akoto anya mfaso no ebekọ saa na mo nti na wo kwa abrochima ma ye ma temamufo nkuta sika bebre na emom obibi bia no omo eto via electronic digitization it is enam say digitization usika bia wo mu bia no ekogu banking system ni ma emfa pressure nye den ema ba wo hwe sidi na ye de sidi ni koto dollar no in a physical cash enam say ye to no physical cash black market any goro boys and air control sa sector ni ntino no empempi no ma cost speculation our system sidi ni ba form ye be $2 na adwuma for ni businessmen e de ahopepere akoto na push de den ekoso enti ye de sa na monkitinkiti toto any de animdia fofoforo nyina aka fa ho no ye kabom de ye adwuma ye man no betima afa ne ntoma pae den efra. Chartered economists on Manyafo Opriaboa. I was Guswa the war my Ghana Yesika Samnon and Tutua na Bemreka Crane de Tuman Wekra the Enra and a Ghana Union of Traders Chakan is a good campaign for and some Jeff and Shema Norman Smokena baby on my Ghana Yesika Sama Babedra Yesidinya Namon Papa Bien Enaswa dollar namana ya doll euro namana ya euro B na pounds no so pamwane pampam na kwa kwatina kwa yimwa say CD I just saw tambe do and at the aqua dollar back where bedday and no macranium begu mayima tonton and ya son for so muja dino or muja tresia next year and with a good campaign for cantimadins area boguso so almost tossing you know mobile betutum and the air chatra pine say near manu baby econo enche aruna Dr. Joseph Opia we titire ni de ko na no akere se sana mo ntono mo ba beto no nchese bia Ghana for no mo nwene ye ho Ghana for no mo ba betu aso ni nyina eye kwane a wo mso so betima fa so aka bibi e de akere ban no we National Forum by Revenue Mobilization Africa wo mo enedi se adwumade we e wo krapompene mantamu a wo mo eton safre gutampenim for so mo mekasa wase e na ora Joseph Obin e de Semi Etuja. Pronounce the government that we are suffering and that this is the extent that we free. I gave you illustrations yesterday about how our capitals are deteriorating or vanishing even from our hands without doing anything. And so if you do not complain, how do you get results? We do not normally do this. Traders are not known to doing demonstration. So when we reach at this point, it means that it's hitting us very hard. And that we are just doing it for one day. We are not, the intention is not to punish the consuming public. That's why we're giving that length of time so that they can prepare, buy their goods, and just one day they can defer Monday and then buy their goods on Tuesday. I was going to penny quancher for that Ghana Union of Traders no Yera Joseph Obin Yetin and Kano, where Revenue Mobilization African penny for Jumedia, Omodin and Crapumpemantemuno de San Semikotuja. Na Yera Okanse so a penny quancher for that Revenue Mobilization Africa no. One also some performance some for Edin Commerce Jumedia way, but I am naturally what teaching what it's Etu ahun sensem ye shase be na akoye se aban ene se oje ne to de bia ye dwen ho a se ye fa ne se obia beba ne ya bebo badwa bi se ne nyina ya dwen ho se etu no ahena ye nje na empo ye beji a da be na ye nje ye ti sa da no so a etu na ya jeje ehun kontagu ehun ya na wo bu ehun kontai boni bia eniam a wo de koye ye no ese mu da ho so this is school and now the Aquaya, except Timam for the other. See the Asian, as a gun for the door now say, oh, Aquania beyond a tono Muciano, Acoso. And so now near a young partner said, Omuka who said, near yet tea, a 12 film was a decoyen, and no pepper penny a day, a year. And in Sana, a come as a film cacra. Dear, my dear, when I am at nothing. Na yen dwene ho se eto anu nsem no nya ye be ye a be mani kobrane kasa sorry fifi na wakọ se okutua tax photo kasa be kasa comply
client say obi say obi ba be can ascend so answer obotua no e otu hia Abusafo nti wey opani Geoffrey Okanse won na penny kwanche for that revenue mobilization Africa no nti ne e kasa wodwumadi o mo sese ye e won krapompene mantem anefa eto ho se so se so ho ena na ochechiremu a guta mpanimfo so ekọ ase bie no on manyamfo Augustine Collins team why was so afa be de akira wo po adwuma nkronketoa ene ni titimu eho na wono ada na e wo finso north emra sebedwani wakasa se MPP aba na adodan kwa kufado edianimu no wachantoma de yesini kokoso se wonam nkronke 20 timu edi mpuntuo beba ma na franam so ne santi wadnani di abanyuma wodo a woye ne mansini amantambi mu se ya worokocha ngomasua ene apomuden nano atwema mponi amansimu atwema nwabeaja municipal assembly atwema nwabeaja north district assembly eho ene ne ukopie enia presa krodom oyesheye se de be ya Ghana bebia buntu beba Ghana bebia ifisrim atoye anafo ne tifi bebia the sign ntino wonam asoye ahodo so various ministries departments and agencies and the share the bree bananam san share ni nyina no mensin brashe bedwekuo no wo na so le si se ebeye ye enye right? All the 261 metropolitan, municipal, and district assembly and the programs in AC. In San Antonio, you were a minister than the Bochi MP for Okre. Why yet, Uchiche, you did Uchitia, a more ding, Amaya, Amra, and the key actors. Catching pain for assembly, Kuning, said the Baya, Medinoa, Yashamsa, Ganaman, Penyidiasham, and Ministry Yashamsa, Obetias, and you're running soon in the prep war, ultimately, you want the Wapa Paso, Ama, on monyamfo Augustine Collins team now we here and on monyamfo is a coffee mafo DC di ma de show mo atwema mponua emansi mu sedwumadie woman ya je papa e wodwumadi a enkronketo mpuntuo no wono ye no wo se beboa madwumayefo no ahwe mo ko mo den no ma yere wo mo ho so ayedwuma na adodan kwaku eni yura dan kwasi botwe etri yura Collins team ni kwame asiama ni na mafa kwanye so ada assembly members me management station se nipa oye adwuma na openi ni beba na was streamline wo ne ma wusin to bi a nimpo na woto na wunim enti adwuma die ya de so ya de kese pa maye na meda ministers me yura dan kwasi se pa wo ye magana manyina no fa kwanye so ni ada na se ne de adwuma die so nipa se kama ye hu sebe ankra ya nyimia no mpuku bi se chefa ene nhyehyeye abana ye na so mu nyina hu bi yeguso a yetu sana mo no be nyina fa kwanye so madoma se do mo se bebre ba mo moti seminary ye on monyamfo Charles Jomfo presiding member atwema mponua and was say enkronkitoa eya de papa ne won mo de abre wonum no wom so ani age papa na beboa amase etititi amansiri ni amantam no ebememu amia pa ene dwumadi e call so any local government deputy minister ishia no ye je pa na so hwe nyuma ahodo ye health and education and agriculture which means said the presentation is called na ya de a so nipa nti say dwumadi no se to aso a ebetimi aboa ma obi dwumadi bi a wodi bia no betimi ahweso ye na bobu no akontapa on monyamfo Charles Jomfo Abusuan safe no abeka enho aye ka mo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase ana nsam no bia wo bia na eguso a ye de mamo no sa wote enka osunyane ne mpotamu a aha ye Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM ajenche no nsusie fabre wa bra wo ka enho Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM uduro no mo a o like na wo share na do ajenche no nsusie no abia no eguso a ye be kase ne mamo na ye be kenkan de amamo amzafo ento kase no so mamo ne emfam nko na pia mensa nam wine na nsensem no ho na branch women's go do ekon odi amamfo afa so kuri mu nyasem ketwa na no na oba pani oda yoko ano ma miti wa dodan kwa akoka mansa nyina tie wo ka me atie se na mo ansem na da ho no mo sa no wo prosecute ne be hia moa ansa na o matimi prosecute ama na yeye ye kokoda sore ya ka na twetwofo pani abedi ekiri e de mo so no kugu kwa mpipi amanyuku
lawyer na no bribu ahia bro nya kire say we adwuma bɛn nya adwuma bia ɔmomfama no ɛwɔm so ɔnya attorney general de ɔbɛ ne sempro kura na pia mensa ɔbɛdam sisia lo bribu anwumre ya mo adwuma akɔ abo Sompa FM so ni ya me joso ya giri sempo ne ye nya me adanoma ye derade ase na enka wo bɛ ne sɛ na mo na sɛ enka wo no wo bɛ ne sɛ is also very say how can you tell me sir who prosecute na mo na enye I mean, how can you tell me that? Look, any serious lawyer, Ben Obakachero say, who prosecute number one any you have conspiracy is there, money laundering is there, fraud, fraudulent misrepresentation, or dishonestly. Benya Kamaya Sunyati. No Benya Kamaya Sun credit. What are you saying? Abagaza for say. Yeah. You for answer be. Obisika millions and millions. Pay. Amount for bread. Amount for boka. Or wire 419. Ajiji sikano. Akwa di sikano no ape. Me achina baso yoko. Mon prosecutor. Usikano. Ada yoko no na prosecutor. The boss tells at the Attorney General's office. My Attorney General's office is my advisor. All the other chairman person what are we talking? Na lawyer say sanity say your company for so nim say ade na wo so e de come bi Attorney General office no more advice wo mo no mo hu ko mo de befa so na so mo nya sa de we ya say ma miti wado dan kwantimi ma bonte me ka say na mo aye prosecute na prosecute are you among there one more ntimi kasa and do you think that Attorney General office can tell us who prosecute yi what do you say na mo ke obi okoba poko wia banche kra no obi okoba poko wia akokọ kra no prosecute no then multiplicity of offenses we say you prosecute na nyi aya banka sa asa no kra mam de masonte na banka sa eno sa wo di Ghana for no fonfel ba beska kwa kam na de kese wo hurube they should stop it. I am repeating it. They should stop it. Lawyer, only Nisa say bibi wetri. If you don't want to say, I don't care. I'm speaking as a lawyer. I don't care. I am saying that with available facts, you can prosecute any serious person who wants to prosecute. Can prosecute. It's pure and simple. But for goodness' sake, more being country, let me say you prosecute you. And about ten hefa. And about country about hefa. Eti lawyer say bia me ya bo ama me no ka say me koye investment e wo men's gold honomo e na asem ya ba be say e na ma me ti wa ka sa asem we kire e kire ne na me ya ma adwene say bia me ba wo bia na no biribo ahe honomo as a private legal practitioner bo me ne am prosecuting na apia mensa e be yes why not but me tattoo I don't tap for cases me ka say bia me kire ma gbono speaking as a lawyer seasoned lawyer I'm saying say you can prosecute number one. Charges the obenya bebranya hwekura ba akokura betumache. You can prosecute. They should stop as a baby a Ghana for who fell say and I prosecute any prosecute any. Mana catch them. Onya crash as this should be the last comment I'll be making about number one. I'm for sika come now say if people are not prepared to prosecute her. Oh, my money my be sika and I sika ba na baba ka bank. Yakwa kwaja better my young because almost suspected saying cyber crime. They are doing work well. Yoko is working well. Oh yeah, you said the bay and bay idea. Now that say you cannot prosecute number one there. Please, they should stop it. Lawyer, lawyer, your cases e bi ohonomo a obete charges ne bi okra be 27 e bi 10 e bi 30 ni ade ade e be kokoto agagifo e betena se a mo lawyer fo no susu mbe ye ma pututu awie no na charges amudi ko ye nyina no ahwefom se tim no ya na fa no ho ade eje bia na mo na de charges bedoso se ba ye bia e kopie court a e bi omo fi se nsuo na ejina mu no sua e be kwa kwati ato. No. Please, it doesn't work that way. You see, the point is that sometimes, all gather statement, witness statement, what trust, what build bucket. As an Albertonin charges, and be crying because of the trial,
over drop charges in the a bit to my amendment. But I'm saying that number one prosecuting number one. I'm prosecuting God is love and just motives and in your account. You cannot tell me so you cannot prosecute them. Ukasa I like to repeat it. Ukasa ubwa. You are say be obwa. Where ti anya no kre. That is it. Lawyer, te say obi te say why you media say ye dean ye bechi no no obedam ne ye bechi no obedam de sa wetre sa en ye ti hu nje bia ye kofo fi say ye be kona nkosi agade ye nya ne sa no mfa na chia nko ne baby. No, why you me case no o follow it. No. Unya about ya na bedu ba bia be nya witnesses na be you know. I know each case must be considered on its merit. Well, I mean, eventually, in Supreme Court, like I said, there was no existing contract. I think after the Supreme Court, like I said, there was no existing contract. But to my try, what you mean? I have federal misrepresentation. Because there was no existing contract. If there was no existing contract there, federal misrepresentation. The Baba Bua, what you mean? How the Baba can. But I didn't agree to say, Ebia media can say, Billy himself, who feels in Furania Kohun. But don't vive Frana Kohun Saman and TDA. Oh, vive Frania Kohun Saman and TDA. Lawyer, some man no so be na some man no so be na some man no some chen some dia. Zaman Chanka, some man coaching we. Please, I don't think we have to run a country with some of this kind of lifestyle. I don't know, maybe Bremaya Kachino. I be Bremakaya Kachino. Some with me. Yes, the Office of Special Prosecutor. All of them be also or ye Najuma. Me or ye KCB, I'm a client, Sir John, no well. Ye call court, me cream no show. Or your press conference, me can say, no, that is not the right. But I say, me sure Tiena Supem. And this one also a Najuma now, because a special prosecutor, because I say small boy. I say, no, that is wrong. You cannot refer to the special prosecutor as a small boy. After a special prosecutor as a small boy, no. Ghana now beyond time to say be a car. Because we are a custom panini, we are prosecutors, we are soldier, we are one. You cannot refer to the special prosecutor as a small boy. I know be refer to special prosecutor as a small boy. Me be a Pesoka. Do you have to refer to the special prosecutor as a small boy? He's a human being. ABM Shishamoyen and Treso Libya Odipem. After a media, very Sir John dear, I call Courtois. Mimikoya Mimikrim Neshiwi. Some Mimikrim special prosecutor to her. Lawyer Juma, no. I had to set tough Raviasia and Mutuana Daya. No team debem, cannot team before. It is part of it. Na lawyer, lawyer, Kisia Jabene can a kujo da moasemia yeken. We a party ba, we a party penny, deputy general secretary. Kisia Jabene, Najuma, so party this say. Let me say chief of staff. Good one I heard him say a chief of staff bebem abai ba kumu nipa and where the say where the way a small boy where the say crowd there another krata or the investigation be near their day. It's in the baby movie say where the way coaching way or na ko gu party no any aban any say. It's the chief of staff better party a former party say ya de be di boniana. No political party is formed say ya de baba be di boni. A political party of Formosa, the Behasa Benya Mana Dishwa. And a Kisia Jabian also Kano, Waka MPP Asamana Waka and Disasa. And Yana Juma no Gusoya. Nantia Kwabasa Kisia Jabia Jumana MPP Nibi. Akoya, what is wrong about that? Lawyer Nieka, a Funania, O Kwako Fifie, War Fifi, War Fifi Kui. Oriana, Ebewania Sio. Ora, Mpauchopio, the song. Midibuana Nidia de Mam. When we are running a country, it is not a matter of MPP or MPC. And yet, as you may see, Ox is God. And you be a sikani and friend. Kisa Jabi or ye case tiame. Sir John Japa, they mentioned me a case tiame. Yeah, no. Because there's nothing wrong. All of the Oko court are woman of Fanko. Because on the Beko court, there's nothing wrong. Okoye. Yeah, Koye, so, me deep them.
What you see, all lawyer pay fine. So that is how the system works. Now the Kisia Jabia to the South Africa na kwabranda kwekua. Na nso yɛ te hɔ no ma ne yɛ kasa tia no. Me na Bianca na adene etia no no. Ɔne ne kuru yɛ me namfo paa. Amanfo bi sam sɛ na onamfo na ɔmo kesi am sɛ me pɛ Kisia Jabia na yi ne bi akane. Me ka ne wia na ma hu afutu a ebia meyɛ. Sana ɛsɛ lawyer ɛsɛ meyɛ. So you don't refer to Kisia Jabia as small boy. Now because I said number one, I've been who could do am the babon. Who could do a jay, Juman to way. So who could do the babon number one there? Make us a won't even know what Juman. Jawa Juman to her. Okay. But yeah, penny just saw a bibram had to do. A bibram had catching if it's anemia, Katasumi miaso, Katasumi miaso. Lawyer Darcy, the German for Sikalogy say, you say, who could do out the babono. What can we cry in Guasip? Lawyer Darcy, no other genuine ray. Yo, Bishop Darcy. Yo, I was for where can a church of penny abedi chimo sunuku and pipia manukuno lawyer nana ubribwa hini and kudina wine and komui. Ya kwa puno mantam no emu Regional Security Council na kwa sitena assembly tiawa Genesia penyina dane se emfura ni fo ne won ma na ntwie wa ma na wotwe ba ko pe wanyim wa no emfemfiri wo ene ya wate task force pa esi operation shoot and kill ye hunu se na ntwie na tigrew ne na mpontre so ba kire ese nkrofo mfudie nom ne ade de a ene ekuan ne beku no na yesu kopie krokito ba ko efre ne sa doya ene na no makuafo ne nyina la emfura ni foi atu anantwie agum ese niema ene yakwaye brentu ayenkomu nyina sunya West Municipality wo mo nenem meme buru ni bi so atutu atuo na anu fiade kunkuma anantwie ni bi na yeso awura bi di ns kwaku agei wono nko awanantwie no empemienu ya ye kasa prosifo na frɛ no eye ne sem hihyimu na Press Security Council no kwa asetena onmonyafo jesi no usuba na he waye promantem so afo no ye dwamtrani a wote adwam eno se asem wei wonom soso so da na nyamra so obi beye na furani waja nantwie so amra mewe wunya kwaka ya na furani na hura kogine enkokɔ so no wakambrofo a kire nantwie no kr katakrobe wanse nantwie ne ba so ba be kam wa twefo ma prepra okra eno nti se wanfa boa na ntubuom ni eso ni mu abonten de a ene be oka na washa prosifo nso se de koso wadoe no omunyemu hyehyemu onmonyafo Justina Osubanane on banchiri yes and flowers near same foodie to be quite no more crisscross pedestrians wonam for na se nantwie ba umfa nko na umfa nifa se nantwie na bebe nu nipa se se wu ara no se so bohia ka so na se accident yare se wu kro na enu nti empere to ne no a sabre yama omanfo a o anantwie a wojeja wo mom na basa na wotwe ye ma na se pebi fa wo mwa egu ne mom wa anyo sa ye taxi ye mpanyimfo a tax for special task force Regional Security Council eta chire se ye dwoda edi yanima ebai se mpanyimfo hia emwa bi te sa de bro friend ruminants make ruminant yi na sa ya nantwie no ni nwanom de na banchire wo ka kwan so ye nkofo mfom ni ade dia ene na ye say the law will take its course ye ditumi sharp prosifo na sojafo a teamwork every second say so musia nantwie bi no nambanya so oni buo mu a na so onama ene na ye say wa hwa an dia ka na so wote yasemase isan say omo ye de mra na ahye omo nsam can you imagine say wo kaka na wo be hia nantwie ne bebo mpunumbu ana wo nam ka akwa ho na nantwie ana waye wafu na de wagya ho aba adwuma no be kɔ no na sabi na nantwie yi ene enwan no ne ade enam sabi mesra meka ye no ane sen ana teto ne sen ana no mota ye chi mpanyifo nyina ata ye chi esa se kro no ye nyina na ye bom ami akyekere pese mpanyifo aba na se tie krom na program bi aba na nananom ayakɔ na mpanyifo ekɔ school fo ekɔ no fo ne nkrate fo ekɔ e ba na mafuom kwa so na se su kwa so no mo ne nantwem ko bom punimpu sabio esa mo ne owuo e na aben so no makoye oba tan na mede na wotwe ama na mo mefri dwa da ekro no de wo ya se wanya yi na ya yi dia e na wasemwa owura ba ko na gina wo se anantwie pepia nkama be empemia so se na ono nkwa ne dia kane afrasa ye ni hia omo ahia e no mo kasa se omo ma nantwie no nko sabre da so wo ho dia ene na emra na wo take nti ye ro ma prosifo onmonyafo Justina
osu panahe broman terminum ya maame no yeswafo a ogina mu a wo bo adwuma Amzafo se be ye na atentene ne ho nsensem be yire nche na gya ne na so kyire ben se subonti mu kokunti no ekobi e from say pen plus bite for ayen kasa ho ne ncheche dwumade dia ma ekuhudu e hye abanse ene ekunu ma hye abanse se be ye na atentene ne obi asem kokoda atemuafo ne aloyafo eni adeade a social justice ne ho nsensem ebetumpo na social protection esoso abamu bi yewra Jerry Sam ye pene kwanchefo a sa pen plus bite kuyi woda no se executive director Sompa FM nsem twefo botu mai kakra chechiri mum so mana monto we nyina ebeboa ama tentrene ene amanfo bambo ye yo ehon sensem etumponkro yi mu regional aban bebe na omo GDP a omo contribute to social protection no it's about 2.2% of omo GDP yeah Ghana here there no you are around borderline of 1% it's no yes you say omo no mai den isi kasem so enyesa na so ohwe West African average na Ghana e ho wa ye ho say ye na ye di first na o hwe social protection percentage of budget GDP e quarter west social protection e more rem kakra isa na it doesn't show say really your commitments pass if say you eradicate poverty your commitments pass say omo muni bi no e pese e hwe omo no e wo low na it may increase allocation na one of who say less than 1 cedi for school feeding program no e be cost because na me uma obi 1 cedi so on to and I no bit me out until then it defeats the purpose because so here na say protein so go na protein in friends and meat beneficiaries it's 64 cedis for the whole period near them almost 2 weeks no 64 isha okay inflation yeah the internet the person catch up and says the reports in the bar so no more review because review craba social protection policies in the check review now more how they can mark up and make me increase allocations now allocations also money realistic because allocate budget kese is so credit disbursement na efiade into so na be anko for expectations and possible na Abusuanti yewra Jerry Sam ne etene kan pene kwanche for that pen plus bite ya no and no cheche nsemu Ghana Registered Nurses and Midwife Association for Sabani gina se bia we se senior high school for wadu amkwa adwuma chip compound so awodo no wo amte ase enye yi asentimental mu dwem training o twetwere for ene owura David Tenkran ene o say sa de no aban peso wo ye no fa so be na wo so wo bre wo nurse for be sempema duonu TV a wo am twese e be posu wo nom nye no ase ade wo mo bekọ no makwa akwa ye adwumen na fei ena kofa kokuma SHS fo a ye school ene ade wo mo kwa akwa ye adwuma no nya de betumi abo akra Ora Jones free anto wono na aba asantimantem a wo yedwam training wono so akasa so kwan bi on befa so mbesi sa adwumadi ano kwan no won befa so sanse gidi ani pama e wo ma na esi adwuma no koba sa e be frim wono so atena fi ache no adwuma no kura ewure be fi afa ko gina so kwa ye adwuma kofa pala abro akotin tum no mu aban no wode ba nyame anya adwuma wode na ntwe pane akosi obi twe akoko no nti no hey enu ntino na kire se enya de aban no said we sister gina ye no wo mo boa wo mo makwan da se nurse fo gu fie na ye di SHS fo na be kwa akoye adwuma wo chip compound so wo bra nurse fo yi wo magi training awie ebi ye diploma ebi kura degree se bia mo price no so enu nti wo mo gusuada ye ntie onmonyafo Jones Afrianto Yohana yatini mredi se aban pese secondary school for my no what the ebi eba hospital for amoma beye adwuma tetena na yefre zoom nurses na oma ba beye ana ye katira aban se samre we die sabi nurse for tifie nya adwuma de a nurse ni a ye training na atweme ensa amana beye adwuma de ebi ma nti wo ye ne sa emwa na ne kura so de apomdin adwuma na nkasa akoro nurse training nurse obebe ni pa hwe no gisen ya training fie na o ye grad nti titi sound de mo me yanko ho e wo kan mo se 2006 president ko 4 pence o ye bi ti o mo se be de na mo fre zoom nurse so na ne se sa tam ne nyina ye jitum se ye nya dipa nya
adwuma enne ye tirenia ma aye ye wododo na ama wa ba no kura no me kasai enipa ebro 20,000 agentete ama nurse na midwifery council ama o certificates ebiye degree ebiye diploma ebiye nap and nac ye can nap and nurse assistant clinical nurse and assistant preventive mono do ye almost 12,000 safo no 12,000 etifia omo de 2019 pono we school afi aban mo apply kra ya ka ho asem since February enyam post 2 omo kra wa aban machine mo aban ne safo ri nyina achi no wo for secondary school for na NVTI se said yes nurse and then vocational school dia yenim NVTI for training wo mo na no na aban de be boaye mo yen yakoye adwuma esi bo mo we de yem mo we de be kun Ghana for enti saban percent of nipa kasa dia say nipa 12,000 apply on one FDM no baby crop percent we mu kono on fa we mu ko ha we brother was over 5,000 sa for ye kuma se mo ye 12,000 enti na se so nya kura broso enti won fa sa for no mo ko ye adwuma enye sa emwa enye sa enye enna ye ntimi fa amanfo apono de nto atopressa e kire se aban priority enye enti aban hwe no nka ne ye enti so professional say ba to ye so no ye hwe magana for ho kiro mu sa eje enti na ye ti ya pa ne we de ye mpere ye kire ma magana for ati ase de enti a ye mpere Ora James every year anto anase fo ankabo mu ku asantima ntemu wono edwem training na chese zumi nese enho asem na ebesa aba no ye mpanifo yi ya webasa no maso asie o uka bibia odisi ye sana so asi tribianu uka oti ye abasa dia na akoye emuma wo si jama no wo si emum bi si jama wo si kuku ana eze no boten o ye backing vocalist we chiro no o ka ho de o ka ho o me kan ya ka no boten wo meje no fa ne aka ne to aso amza fa ya to aso egusu a edemu apomdire ho nsensem na Ghana Adventist Health Services mpanimfo ena omo ayo omo annual general meeting AGM a omo fa Casio calculator asese adwuma omo ye no Ghana mema sei efa apomdire ho asem nyasem keto akra na omo se obakuo bi a ya fa ne se Christian Health Association of Ghana omo di muntintimai pa yes ya sabia hodo a SD asafuna dama no omo di ababedu asase so tituru ne Ghana mema sei a omo gya yarehwe eja yaresa emi akuro eye opresi eji awo yese nyasem keto akra okokofodua abonten so a omo SDA hospital honum kumasi abonten so mamo ne tu akwada so SDA ena fie prisu so no yese ba ko bi etua ho nyasem keto doctor fo no ebo adwuma pa na omo se afie etwa mu kwasi bronika ne se OPD opoku papa didi outpatient department honum no adwuma omo ye no ebro eye empemwotwe ne ekire omo so omo ba ya sabia na mu odene na hiase ye omo to oso so no empem ya de nyina di ho adanse se memenda akwarefo SDA fo no omo so yi nyame so mpato nkyene a se bia wo paransu asa okaka pempem blatonike osasa bro ukotoje o ni nyina wo ba a doctor fo no be ho pa Dr. Peter Yeboa wono enekoi penikwanche for dano chechense mu kakra de kire. And you also provide, which represented 12.9% of child contribution. You also provided 81,000 inpatient admissions and care, which also served as a 13% of overall child contribution. Most importantly, amongst the top 30 performing child health facilities within Ghana, in child facilities, 3 GAS members in terms of volume could be well established. And let me highlight them, and so that those who are not present here on this land will also feel excited. And in a very interesting manner, these 3 top performing GAS facilities within child are also spread geographically around key strategic area. The first is SDA Hospital Koforidua. And then when you move to the middle part of Ghana, of course, SDA Hospital Kwadaso, with high volumes of healthcare services. And of course, let me be very careful, the third one that is growing very well is also
SDA Hospital, Fiapre. GAS is not only the second largest provider of health services within Chad, but also in a sense it is also the third largest provider of healthcare in the country. The first being government, the second being the Catholic Health Service, and the third being GAS. And so we have every reason to deliberate on the key theme as presented today, the GAS worker, a facilitator for rebranding, realigning, restructuring, and repositioning GAS towards better health outcomes. Abuzanti weye pani kwankyerefo oko Ghana Adventist Health Services ya weye Dr. Penia SDA memenda kwanwefo wamanya asabia hodo wo Ghana nyina Dr. Penia wodano Dr. Peter yeboa ne yetene kana buzua nyina wiswe ne na ye huntwesi kakra mpensu bi no momra ye ba pia ka kyira ye besa de api muso biewu Ghana my yamayi koseni so ye dwedi ne wo ye cheche ne wo ye doctor wo ye nurse eto a wutua no ekohe eto ne ye de anwuma esefata na eno nti ena hia me na ya obo malibia boga e wo Sompa 93.1 FM e wo me manti dwumadie so me menda bia no nsia mpa mu kosi no nkono na ye ni Ghana ho nkomo say ye MPP NDC CPP PNC yensia na yensi Ghana ho nkonya e ye Sompa 93.1 FM me manti e ye wo man ena ye mesoso me man ena ye ono soso no man yensom na yempia amagana Fie do no afasha ye de kai ba force ya kota wanya ne ba bi kro otena se finfi apema hankron ene nan ebesi mfie mpimienu ne mienu ba force ya koton kai ye mfie duro no achi eye wo piada August bosume da etoso dia sambako eye book launch ya ebekoso for Ghana Academy of Arts and Sciences enumre no nan otitine ni ema dwumedie eye nana Professor SKB Asante omahene a owa sokore etitiri a eba dwumedie asia bi ni omampeni na adodankwa akufuado yawada September bosome day dikan eye public lecture ebekoso ewo KNUST School of Law ewiano mienu efiada September day tosumienu ye beda the Bafo Koto Foundation no edi ewo Menshia Palace anopa no nduba ko pepepe na ne adwumadie nyina sini nanso eye otumfo se to tosumienu asante hene memene da September day tosumiensa so anopa no nkronkosi no nduba ko no ye beko ne naso ko gunsa ewo Royal Mausoleum ewo Himankwa Abre na wiano mienu kosi enumre no nsianso ebusuafo ne adofo tenase ayenkaye ewo nchensemu ewo Ashtown Kumase kwesi na September da toso 9 so ye be High Mass Memorial Service ama Bafo Sayakoto ewo St Peter's Basilica Catholic Cathedral anopa no ndumpemu pepepe Bafo Sayakoto wo my bapa. This is 93.1 FM. Yetu akasia pono eso adehye sedi nyina ye nim no ye ma wonu be konto aso suku we frase a wo twere wonu sohwe enam so ma checherefo no e sha batan se practical fees se wo ba no bia wo ye home economics anasa science enwe tebena wodo a wode be ye adwuma no e pe ya nka batan no mu amuntua ene yesi wantua kra 500 cedis kopem 1000 de mu betua muntua nentumi emwa na no ena batan bi esa semi wo mte ase enye ye ya wo ne Sompa nsentwefo atwetwe ho enkomo person omoka so ombetia skabi 500 bi and omoka no na be chiase papa ba chi and me no so 500 now 500 Ghana cedis now mo chire no ne for a science and home science practicals akora no ba be ye omo be na MSS kan na emma ye abana ntia SS kan ye iki de say examination so aben ntia na obe so mo gina omo ye sa na ema no that say be ba ko ye man be timi actual da bi say your friend the friend boy amane science practicals ska I just so mutia my wife also call my wife I go school mo order onko no the also ba the better the chef no so mutia scan also mo kan say aban scan and say aban de ba no mo de ye no aban first scan my into the abasa oh mo kan che but this ankasa go so start mo if you must start on practicals ready that but one o mo science for ankasa on start on exams no on start no 29 so mutia before 29 I do that and also mo prepare
say omo prepare into abana and family man na madia ombetia say scam mentia me dey say me twen ko say ombeka say bia abana and first scan my enti ye first scan mra tane me dey akọ but ebiri mo tietia omo dey ni party wa me don di ko ma mo tietia omo dey oh my say na me twen say oka me no say me na me ko school mo ko tietia say scan nti me pa ma me ba say on ko tia bia o ha me angata na me ko nti say orimu omo say omo prepare na ombetia nti ye twen ni say ombeka tie so amo nti mo first scan emra na ma ko school mo ho na ma ko tia na ma ji about time one more metro was here. Yes, a practical fee. One muntia and a aqua mafia series. Guswada ya ekoswo e won kasamfoni ya sompa edru memende so ye dead and numre no nwotwempa mu ekopem no nkron why si why no wankasa katachi ginam akabeneza kwa kumanu okonfo kolege wonu nyina de ginam a wo mu yimpasere be mo wasere pa wo se wo betumi de wajaton de no aba wo bra wo puso ahoma no kwafo 0249 942 842 21st clinic why sciatica expert nananoma na mo edi kaya na ni tietina se wo to asintin twon sa my de obi so wadura wo boa na komani brenti bebira sensa partition wo ko ya na e de agina ho 21st clinic so obetu sciatica no ase ama ho abe herbal clinic kan ho extra comfort and na medimafo herbal center wonom so kan ho bi abusua yanto akase no soma mo ne yemfa mo nkɔ bosome frɛ ho abaton pesua so asantema se na mrante de mabawa ɛwɔ bosome frɛ ho abaton pesua so srema mpani na nado danko akufado se wedi ekotuje gufo mensa dan sayem de suma wo se mapa chekuto mo nsem na ntwekusua srema mpani akufado se na asante bedi etu a wɔyɛ ne secretary church brofo nyina ma no no wo mate so one politicians bi ene chana fo bi atiesim bosome frɛ ho kɔye no mu a gala wo no mu die echekuri enam so abrante ne nsima mo ka nyina ene se mampani se na ni abre na wo sai kon kese wo gadamse ho na mmerɛ bi atwam wo de ne mampani akonya wo die kura eto so sese no na Ghana fo se monto aba ma ne biewa galamse obetu ase dia ene omo ka kire mampani na nado danko akufo de se wedie ne moto mu pe obetima ye won hwe no ntia wo mu na wo nsase wo mu funtum frapa na che obi a okobosome fra wo ne mpotamu a gadamse na ni chiko one Sompa FM nsem twefo di ho nkomo galamse no a koso wo dance you say abono a ho hene ne se chenjira do be ya no be ye dia asem ne de ma mo se mo nkebi ma ye na abambofo ni wo mo kebi di mu ni na ahemfo omo kebi di mu na boy na galamse de twin tani ni asomo ye sante mi amno ka se no ayaka be kuru mu no enya de kuro anya go ye pese sa de no be koso ntimu no boy na tincha na ha se ni se se na bosumi mi ni ene wo ha ni hu se dan so ni akofa galamse for chana for ene bibifo bi aba pene a obehia wo man no se fe na kufia santi de die tu kufia man pene aso e plaster house na wa Mr. Geman ene Mr. George ndo behia wo man no na 1 week bi wo ha ni ebi sa ha de ni ampe to man ni nyina ye kasa ibo di ka kasa no ye mate ketika fe mi so ba jo poku eni pa nine kasa ma na national mi se ye ko nya de o man e to ka ke di ko ni se won chechi na o man mpe ndi ni se ade de keka afa ye ho no mo na wo he ni fi pu yim to o sa chana for e ba mo be a wo timi ni afa se o ma acha ku galamse no a nsi no aye no no o ma bro ku nsi no esro acha se efina na afọ kwade nsi no ahono sa we sta enyi nya me krenta dia nya ko bodo ndi dia pepe mi nde twemu ya na a light of buy hono a light of buy no be se nsi a pipe wo nyina tuota nsi pipe e buru krum ho ye emi ensape be se tuota afi dia krum nyina nsi no soro no a omo fa mo san kan no ene nyina igumu a ye sinsi me sa koya ho mete ya ke bia da su di kura e fe na na pokuche no o so wa mpre ye po ye mpo e se concern ye tu wana moya fi se du ba ko ni ka na so ma na no fi Japan e tu no ayo ni ni apeni alo so ba ya o se jo be ya no be ye ti madawro ma ye tie no no mo bo ayen na obi o ma peni ase ya akọ radio station mo ma ka santi be die tu so me ka se ni wo no anayi wo no ala mu njai ana mo ke ye hu ni enka amsa fonti we na chei okobosome from ne mpotem wo no asantema se ya wo bi a wasore pa ya wo kasa kutia eye galamse a ekoso mpotem wo ohene to aso Powasem. Ase boni bia wani je ho. Ni mi se mi di boni ana o se mi kutupa.
wo mami mora ohene yiro ho obi ya keka bi kire no obi de obetimi so aboro no oh pe wa se mate mo ya to akase pono eso na akopia mu wo bosoma se akuapem a eno wo epoye mantem abeto dwa se ne nipa miensa bi won makoje ani so sakron 504 ya buru won matubrama kumu no na odansini murunkum kiremu a wo bra na anopai kura afa na nimu tete no mti se tuo 10 enson en wo nyina pie ye di mirikase e kwa akohwe wo mkohwe ye menkatachie ne samfomi se kirikira ba ko de ahwere ya koroma Elisha ya wono no ya to no baburu mu din no se ne kro no chei wo bosomase e prostitution ye de wo makogu ese ba ko ya che no mienu aka ho so de JBS na cheso wo makodem abapen na yakum wo nyina so wo mkwa akro no bo wo mpa no enom ne aprotifo be hia ya wom de atututo no e de eboni ne yesi woni pani be kunsu widim nanaba o wa homa ne so hello nanaba minia majwe mejo so me pacho no obusuma se asembe na asi we minia anukwasam se enano pay be se no song anopa ena tememfo wo obusuma se no wa kue mantem eastern region na mensinga ne din e de akuafem north ewo ena tese akuafem north to shase akwa wa de ne shase no e obusuma se akuafem eti wo se wo wa no pay be se no song 7 am na wonya ne tese etuo akasa na ebere tuo no ekasa ya nende na tese tuo no ebubobubom na ene de wasanso ehwe se wo be kono nga kwa akɔhwe de ko de no koso wo se wo be kwa emrante mako baasa no no ye 3 ena tese wogu posifo ka yi de ati a nga hwe wo mu a eno ye mfoni a ye de bia sende mu a wo de wo mu ekɔ ebere bi mu de ati kwa na tese emrante kana na wo twea na no won se do amanfo bi efe na ne nyina ne se wo se emrante yankasa ne mu abien no eya akoma na ehwiren no wo ye ex-convict a wo nga kwa de ati asepen nyina no ye wi ne kro no bonsem bi no ekokɔ so biribi atwam no wo de won kogu afiase na wo kyerem a wakwae no enisima enisrew na mranti samba bio na sata mranti no ba be kokora na wo keka dia na kyese wo ba ne se mranti adiwia ne ade na ati ukoka na wo ti ase na nsɛmtwerɛfo ye reporti ene what won kan ba boro framfram na wankasa wo sa ba no kwaje no na koso ene se we di obi nim ne ba ya ndra na kyese obi nim ba bia wakwae na no pe woni aposi fu akodi ahyiemde eme no nam so makana na mranti mako basa atya nananom ewon se bi amasem no akwakoye ayero Sompa nanaba na no mo sidie no mo kowiae minia sesi a bedati menne ene makwa wo kowia no emma meto dwa ene no achiga wo se be na nsani kura no won akwakowia papa bi won kan akobo no tue me no kura no abosifo hwehwe wo mo eno no wotirem a wo ye squad pa na mu baasa ena ne na kyese fofi antuata won akotwe nananom wonse no wotirem dia squad no debom na ebi hyehyɛ baabi a abosifo gusu ahye sanka wo behu wo mo so aka ana wo nyina wo fura bosomase ho a wo nyina wo fi obosomase wo eme no nam so mebra wo kyere wo mo no ebubu wo ntuo no won kokofo obosomase kronim ema amanfo de won ani kotwa yi se hu se mranti eni eni nyina so na ma asem no emu hwehwem eni ade a egusu koso bibia de tefe se wo hu se mranti ni ntimbrata egu ka nim ba sa won atwa na nanom wonse do won nyina ya mranti a wo fi obosomase wo anei a omu gidi se omu ni mo bosomase wo se edi adwuma no omu ye wo mu wo twoba wo mu ye nikanika edi adwuma kasa na no omu ya na kromo wofo ni nim so omu ya kromfo abranti ani dinde akroma ne de bosomase fo ni bi kyerem ebra won ani fi da twe no hu na adwuma ye bi da so ebri bi na wonya ne pesa abranti ne ba kro no bo pa dia oka obi ebe na wia dia oka obi abrante ba akonso no ka ho no ahwire no onde obi ya konsora okoye bi obi yese okoye bi na mmom ahwire Elijah no eno no de ono no akosku awie a no trade kra wo baby ya mu investing sa wa akobi pin ema no trade wo baby obi nim ne ba ya obeja ya de trade no ho ekobo abrante me no nam so emo no so akwa we mu nana kutamuna bibi fufuro si akire nso a ye beba watrae na timinia
nana ba and etwa ye mfoni ewo bosoma se no wo akua pem epoye emantemu miso amatenkrama ne ka o se kromfo biada wo wunafu mrantie miensa ya nwenwe yesen busuafo momra Facebook we ye de omagu pick up wachi na ne atuo no we ya mi se barita ana se we barita ai eno obo wa no ye green and barita adani green person no wa no yawe anodene ye de aboro wo mo anwenwe yesen we wu aye o ufriwi too expect yeah to us for yeah the more tamale abonten so say na mo ni musam say ndc amanjuko ne ya hoboa ewo abaton pesu ahodo so police station ahodo mo kra de mo de no mo friend ward na ye say wo mo registration no ma hwe ato abayi mpedimfo ebede amanjuko na no ewo police station no ma ba pesu ahodo so no ma to aso de aba manta ahodo num no mo de akoga na nyina akoyi mpedimfo a ebede amanjuko na no na fei wo ma ato abayi opani a obehim franka de aba amanjuko no wabra ye lazy ebutu amie mako 2024 elections no na busuafo pani behwe tamala bonten so na wie ya yesem na nche de maba wabi ekwa ndi si amanyoko na tena yekase a ewo tamala bonten so da ya abusuafo video ni nie na eda ye TV si sene mranche no mani tuoten ada ya opani oye titire ni da amanyoko na no watamale ni mpotem no omso omne ne tena ho no wa enye ye bio enti mpanimfo ma de enko enti omso omope party no office no dan safwa so manfa mo dia na nie woyo silema tu sile awie dankambere dankambama ko wiase no itu kasa na yenkwai yenkutie ne yekoso kakra ne NDC party office Tambali I was a front way and then the course so NDC amanyoko na tena yekese watamala bonten so yes boys ni do honom no na twetwe for penny oda amanyoko na no watamala bonten so na no office no watutum no mse mfasa fo na mara no mse woni ho secretary ko na su yes na office wo eteburu enkunya TV fridge onsa na ba kokura tu a odisi achichire ni botom amanfo atwefon video ntina yese wo se ope baby de tenti ne course when this amanyoko na tena yekese wo be ka messages mami fa we entwa ye nua be ma Emmanuel Tetra apeu mnanti a omo boa edwumadi o social media so yimaka ho na ne papa eye owura Samuel Roxon mafo friend teacher mafo onu so ne bana wa wo no so ye teacher wo eti wadane ato benkum so 6 September banko ebe afijase ye di na wotweda tima ye nyina be banko na rama bedukrum banko ti ye nyina be kone akoboa yima yeta wachi kuku mu nyina ede omo ba omo pu ya beta wachi ate sompa one na pon bompenase omo boaye papa ena Austin ameyaw Philip Amwa emrante na ebo adwuma ba ko no wo London no so ye friend say na masapon na anti Lexus nkansa omo bo adwuma papa omo ni wa yini o dabi omo ni wa yini ka messages sacre Sompa so abza franken ka madwenche kakra mo de aba bia social media no so mamo na we ko Facebook Emmanuel to for the love emoji na babeto no mo ye da se pa Sir John Bosusu said dey Makokreku Mante must lead the good day why all hail MPP government then dey obrofotinti ni nyina yisi kasemo a ene ye hwe ni mo se sika bi esi fra bruchiriba na babeto ga na economy num DJ Opade more kumase so ame o say difference when MPP ni NDC amanyuku num say NDC MPP for criticism say why constructively and NDC for their propaganda Kamal Amasaman Bruni
wɔse NDC's behavior ɛwɔ sirima bɔnten so tamale deɛ ɛntwa yie kra na kama kro na wasa de aba bia ne obɛ ne de keke kaso aso de aba bia one day Ghana is moving forward and Nana Dankwa Akufo-Addo no so ne de no emrantia hene Danny Boy ho wɔse wɔhwɛ live wɔ boase emrantia hene clothing yɛda wasepa wate Dr. Babazamu master planner Kentampo ɔse President Nana Dankwa Akufo-Addo uboshe na ade mine moni nko ho ntie ne obi aka ehwe nkyɛnkyɛn bia na de die nimfo yɛ kɔ boshe asase ne so wɔno so ne de no Kwesi Asamoah ɔse is that the reason NPP refuse you to jail wo yomi ana na yɛ sɛ nkomo yɛ ne na obiribo ahebɔ yɛ no emu nsɛm piepie kakra na oka ho asɛmi no ɛno no na na akua mo abo aten so Ablekuma Central ɔse eke Dr. Mahmoud Bawumia eba ɔse I need motivation ne yo nti yɛnya armchair prosecutors bi asɛm bi ani we na akua mo abo aten dia wɔn so ɛde aba Dr. Babazamu die makenkan Juliet Sewa also keep up the good work here that sepa Julie yabeko so ana yasom se ne yesom na kuanim okay Pedro wa Madina Cruz was say a live and as also clear our Indiana policy e wo Kumasi Tano so ohene yemfensi ho gugu azadi yemfensi tamu aso yemfensi ona be kire tamu yempo no so no bia mo fa dia aka ne ngusura menkan na keka ho ene yemkone abusu aka se no asi man ye desi ya asante ebo Benedict no anka sa ne ani simu gire o gira ha wa ye adwuma no nyina adwuma wura we e be ko be firi age seten obetre mo aye adwuma Zazante nyamishira ate amibeshira wakati ya osrate aha le ya foso je kakra hansan wako okwe wakati ya osro no wanko evia edita ka o ti foso wane na chiripa kuku Veronica Jando the evergreen obetuntuma ho fedua e no de abetu Facebook say no to bleaching nam se ye be pam na to mojam na to nkuma ye utumi nkyire ade ya emfansra kuku ho fedua no so akoso so mu Elizabeth wasum ne to agurachi fa ne ha hiri ekuta wadi ka wokɔ na kwabra kese akoso agye wakɔde afie wakɔde ya amansa wonum nyina da ka ho beboa ye emfidi dem so ene hwa na egba adwuma no school fees ho Godfred Kechire Emmanuel eni papa ni nom ene brake no so no why saki na de brake o mu nyina be bo adwuma e be bo ai ene de ka se ebo emu da o se de bre ma de shama e be sorry amaketechew ene ne mnante ofosu be ma eja usu kanten kranka ene won me ka nyina o mu na samwa be ma na osofo mu nyina beba ye de asem peni padwumadie no ofosu na aba no ene na furu de jai do so pa na fudi mi do so pa na furu e de amanfo de ade bi bo ho kan ene wo heyire efie bo siama oba mema nua ba onu so dem na we ni so e unimi yo kafefe ende be ma bia ni yo wafuru na atiaba fom wahine ni ama krancha da zo of mami premier ni asante maji mi yatumi din wo ba pamesa obi so de yin so be ka me ho emprengu ede amemprengu yefo sana nkwa kakraza ye nu ba bia mesumi didi ya bo mali bia bogamsia fo eda mase e ma monitor de hwe nya do ai This is Sompa 93.1 FM.